Nga do t'i gjeni parat për pagesën e pensioneve në dhjetor, ishte pyetja e deputetes së LSDM-së Jovana Trençevska. Ajo tha se gjendja e buxhetit të fondit të sigurimeve pensionale është në kolaps, sepse mungojnë mbi 1 miliard euro për pagesën e pensioneve dhe se kështu fati i pensionistëve është vënë në pasiguri. Përveç kësaj nuk ka para as për kompensimet e mbrojtjes sociale, sepse nuk ka mjete të mjaftueshme në zërat e destinuar për këto të drejta, tha Trençевска. Состојбата со фондот за пензиско е загрижувачка. Пари за исплата на декемвриската пензија нема, ниту во буџетот на Министерството за социјална политика, ниту во фондот за пензиско. Како ќе бидат исплатени пензиите на 1 декември? Пензиите мора да се исплатат, но од каде ќе најдете средства да префрлате во фондот кога во буџетот ги немате, а се работи за некаде над 7 милиарди денари. Zëvendës ministri i politikës sociale Gjoko Velkovski akuzoi Trençevskën se po përhap të pavërteta dhe se kjo do të provohet me pagesën e pensioneve këto ditë. Edhe pensionet edhe rritja do të paguhet, tha Velkovski. Нема да седете страв дека пензискиот фонд бил пред колапс, нема да има пензија на 1 декември, сето тоа се лаги и сето тоа ќе биде демонтирано за само неколку дена од денеска, каде што ќе бидат исплатени тие пензии и цела 26-та, 27-та и години од денеска натака. Така да, граѓаните нека бидат мирни, пензионерите нека се бидат грижливи за себе и дека пензиите на 1 декември и понатака ќе се бидат исплаќани со оваа динамика и покачувањето што ќе биде и во март. Deputeti i VMRO-DPMNE-s Bojan Stojanovski e pyeti kryeministrin Hristijan Mickoski për vendimin e kontestuar para gjykatës kushtetuese për rritjen lineare të pensioneve. Mickoski tha se jo zyrtarisht vendimi tashmë është marrë mendimin e gjyqtarës së gjykatës kushtetuese Dobrila Kacarska. Последните информации се дека веќе одлуката е донесена, дека е потпишана од нејзина страна и дека пензионерите веќе нема да добиваат линеарно зголемување на пензиите, туку согласно процентите утврдени по законот кој што претходно важеше. И тоа само за информација подразбира дека 70% од пензионерите ќе добиваат помала пензија од следниот месец. Поради оваа иницијатива на оваа судика, која што е дел од Уставниот суд. Gjatë seancës, edhe deputetja nga Fronti Evropian Rina Ajdari parashtroi 3 pyetje drejtuar ministrit të shëndetësisë Azir Aliu, pse nuk po rinovohen repartet në Spitalin Klinik të Tetovës dhe pse nuk po bëhet punësimi i stafit mjekësor. Pyetja drejtuar ministrit të Kulturës Zoran Lutkov ishte pse teatri në Tetov nuk është në prioritetet e ministrisë. Ministri i Ekonomisë Besar Durmishi u pyet nëse mendon se politika që ai ndjek nuk kanë sukses dhe nëse do të mbajë përgjegjësi, pasi edhe në raportin e Bashkimit Evropian është theksuar regres në ekonomi. Të 3 ministrat nuk ishin të pranishëm në seancë, andaj deputetja Ajdari u njoftua se do të marrë përgjigje me shkrim.